Bog, ja sam Maja, a ovo je Charlie. Vjerovali ili ne, zbog svoje brzine, inteligencije i spretnosti, ova se pasmina koristila kao pas čuvar u stočarstvu. Danas vam predstavljamo velškog korgija. Velški korgiji potječu, jasno je, iz Velsa, a spominju se već u 10. stoljeću. Korgi na velškom jeziku znači patuljasti pas, što ih dobro opisuje. Britanska kraljica Elizabeta II. Veliki je obožavatelj korgija, pa ih je u svom životu do sad imala preko 30. Korgi ima duguljasto tijelo na kratkim zdepastim nogama. Doseže visinu od 30 cm, a teži od 10 do 15 kg. Postoje dvije pasmine, Pembroke i Cardigan. Pembroke može biti bez repa, dok je Cardigan nešto viši i krupniji od Pembrokea. Obje pasmine mogu biti raznih boja, ipak najprepoznatljivija boja Cardigana je Blue Merle, dok Pembrokea, kao što je naš Charlie, je žuto-bijela. Ima duplo, vodootporno kratko krzno koje se prilično linja, pa je potrebno redovito četkanje. Korgiji žive do 15 godina i izvrsnog su zdravlja. Korgi je vrlo aktivne i tvrdoglave naravi, te o sebi misli da je veliki pas u malom tijelu. Uvijek je za akciju i ne voli kada ga se izostavlja iz aktivnosti. Dobar je i kao obiteljski pas, no zbog svog čuvarskog instinkta može ga se vidjeti kako lovi i gricka klince za pete, kao što su to činili njegovi preci životinjama koje su čuvali. Odlično je društvo za pse i druge životinje. Potrebno je pripaziti na potencijalne ozljede kralježnice s obzirom na njihovu građu. Uz pravilan odgoj i puno rekreacije, korgi je idealan kućni ljubimac i dlakavi prijatelj prepun života. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!